laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والعلن واحذروا أسباب غضبه وسخطه وجانبوا موجبات عذابه وعقابه وذروا ظاهر الإثم وباطنه صغيره وكبيره. واعلموا أن من أعظم الذنوب وأكبر الآثام التي تسبب حلول سخط الله جل وعلا ونزول عقابه فاحشة الزنا التي قد فشت اليوم وكثرت، لا سيما في بلدنا هذا، حتى بنيت لها بيوتا خاصة وجعلت بيعا تباع وتبتاع. عباد الله، إنها لفاحشة حرمها الله جل وعلا في كتابه الكريم وحرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المباركة. فقال جل ذكره في محكم تنزيله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال رب العزة والجلال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا في آية أخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الذين كمل إيمانهم من عباده لا يرتكبون هذه المعصية الشنيعة. وقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال في موضع آخر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بل أوضح ربنا جل وعلا أن هذه الفاحشة من دعوات الشيطان اللعين ومن أوامره الرجيم. قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأتي الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى عنده يتور من فدي ميره الله جل وعلا نيمن امين دندني قال دي دو نيماجي وندي امين دي اندو دي دي توتا غاندا ودي نيماجي مكو دين كانكو الله جل وعلا ان نيمنا بمن تيغي غاندا يتري ماجي الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ستبي هوري وندارك في يوم واو لمده أنهم اتري نعمة الله جومي مونو ودن ينكم كنكو الله تبارك وتعالى وواوتا مفتددون وواوتا أندد لموردون. سيدك ونرمتين إغوغا على هندو إدوال فدي مقل سنا الله جل وعلا قوتو. مسيدك وندنلانو صلى الله عليه وآله وسلم وبجيها بمكو كنكو الله تبارك وتعالى نلا بمكو كنكو الله جل وعلا نتوريك جومي ميلي يوبيدو من توري مكو ننجي كسال مكو غالي دو مكي إكالا جيانو يمبي نرسودو مكي هنكو كم دينو إدندنينغال صحابة بمكي بنجي كالا أرتو دو نينتيني ودو سنة مكي هانيالاني دالغال kono yogomdimɓe hule allahu tabaraka wa taala kanko allahu no hani hulirde wondiron e makko kanko allahu tabaraka wa taala wondinoɗon e makko kanko allahu jalla wa ala ka kene ka gundo ando wonde kanko allahu tabaraka wa taala himo ka arshi makko kono kanko allahu jalla wa ala gandal makko ngal no e nokkeli ɗindi dendangal majji kala alhaali mo fewdoduɗon e muɗum kanko allahu himo humpitimo andi ɗum kala hitongo wonɗon e wadde kanko allahu tabaraka wa taala himo nande ɗum bal kala ko wonɗon e miijade ka ɓerɗe moɗon kanko allahu tabaraka wa taala himo andi ɗum ko atti on miijade. allahu jalla wa ala o wi wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbih o wi ande de wonde allahu tabaraka wa taala gandal makko ngal e nanugol makko ngol e yi'ugol makko ngol e ko nandi e sifa ɗin ɗon sifaji makko kanko allahu jalla wa ala yiɗi heedi hakkunde jiyaɗo on e ɓernde muɗum nden ko attiyan neɗɗanke on ya miijo ngo wonna e miijade ngo jomiraɗo on tabaraka wa taala kanko o andino ɗum ɗon gandal ngal tawata alaka ngal fuɗɗi alaka ngal hatti hulemo kanko allahu tabaraka wa taala rentoɗon e ɗiɗo piiji ɗi tawata ko wona yiɗi sabu haa kanko allahu jalla wa ala o tikka woɗɗitoɗon hattirde woɗɗitagol ɗiɗo piiji ɗi tawata ko wona yiɗi sabu haa ɗeɗo lette makko kanko allahu jalla wa ala ɗe tippo wakkile tertoɗon accon selon ɗiɗo bakkatuuji feeñuɗi e majji kañumma e suuɗiiji e majji tosooki majji kañumma e mawɗi majji wata on fanɗin bakkatu ido yi'a bakkatu mo tawata hiɗon fandini mo ka gite moɗon tawaka allahu tabaraka wa taala himo mawni jomi meɗen jalla wa ala o wi tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim onon o yi'ay ɗum sikkonko ko hayfi koko fandi tawano mawni ka makko kanko allahu jalla wa ala ko ɗum anas ibni malikin radiallahu anhu e oɗo asar maɓɓe mo imamu tirmidiyu ɓe filli ka jami'u maɓɓe kamɓe anas ibni malikin ɓe fewtuno ɓeɗo tabi'inaɓe ɓe makani ɓe innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'ri kunna na'udduha fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min al-mubiqat kamɓe anas ɓe maki mi yi on onon hande
hiɗon golla golleji ɗi tawata ko golleji ɗi hayfinɗon ka gite moɗon hiɗi sewi ka gite mon ɓuri leewol tawi non menen e zaman nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam meɗen limuno ɗinɗon golleji ko jiyaɗi e halkayɗi neɗɗanke oɗo waɗi si tawi wata goto e moɗon yawito ko wiyete bakkatu on an neɗɗanke on wana kanko darata ko allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata ko harminannoma on ɗon bakkatu kon allahu jalla wa ala darata mawnugol muɗum ngol ande no wonde no jiyade e ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin ko ɓuri mawnude e ɗiɗo boneji ɗi tawata ko sabimbinayɗi tippagol tikkere allahu jalla wa ala e dow yimɓe sabimbinayɗi tippagol lette makko kanko allahu jalla wa ala e dow yimɓe oɗo bakkatu wiyeteɗo fahishatu zina ko wiyete jeeno oɗo bakkatu mo tawata ko bakkatu ñidduɗo oɗo bakkatu mo tawata ko bakkatu kaanuɗo oɗo mo tawata o saakike hande ka meɗen ɗon hattirde saakagol o ɗuuɗi ka meɗen ɗon hattirde ɗuuɗugol tawi a yiyaymo e mawɓe a yi'aymo e ƴaƴƴormaɓe a yi'aymo e sukaaɓe a yi'aymo hayye paykoy koye tawata ko paykoy koye helli faaka tawa ɗum wona ka rewɓe wona ka worɓe si wona mo allahu tabaraka wa ta'ala o dandi oɗo bakkatu zina oɗo o saakike e ndiɗo leydi meɗen o yaaji e ndiɗo leydi meɗen haa tawi joni kañum oɗo fahishaku kanko e hoore makko o mahanama cuuɗi ɗi tawata ko hertaniɗimo kanko tun cuuɗi ɗi tawata ko cuuɗi waɗirɗi zina woni ɗiɗo motelji ɗi tawata hiɗi saaki hannde tawi ɗi ɓuri joni nokkeligo hay juulirde ko woni ɗon ko ɗum ɗo ko hunde nde tawata kañum ono zina wattama ngeygu ngu tawata no yeeye hannde no soode tuba'u ay hadihi lfahisha wa tubta'u no woodi rewɓe ɓe tawata kamɓe ngeygu maɓɓe ngu fof ko hoore maɓɓe no woodi worɓe ɓe tawata kadi ko arayɓe tawa ɓenɗon tawa ko soodugol ɓenɗon ɓe waɗa oɗo bakkatu ñidduɗo oɗo bakkatu kaanuɗo kono yo jiyaɓe allah hande oɗo zina mo tawata o yawitama hande ka leydi meɗen ɗo mawnugol makko oɗo zina mo tawata o saakike e ndiɗo leydi meɗen sakande tiiɗunde oɗo dey ko bakkatu mo tawata ko ñidduɗo mo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala harmini ka deftere makko teddunde nelaɗo on tigi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe tigi ɓe harmini ɗum ka sunna maɓɓe barkinaɗo allahu azza wa jalla o wi wala taqrabu zina wata on ɓatto ko wiyete jeeno wata on ɓatto ko wiyete zina karmokoɓe ɓen ɓe maaki wonde ndeɗo haɗore o noone mo allahu tabaraka wa ta'ala haɗiri ɗo ɓe maaki ɗum ɗo taw ko nahyun anil wasa'ili bimana ko haɗugol taw piiji ɗi tawata ko hewtineɗi neɗɗo on e zina wala taqrabu zina allahu azza wa jalla o wiyali wala taf'alu zina o wiyali wata o waɗu zina bal kanko allahu jalla wa ala ko wi ko wala taqrabu zina wata on ɓatto zina on sakko waɗon mo mana muɗum ijtanibu wasaila zina woɗɗite ɗiɗo wasilaji ɗiɗo ɗi tawata ko wonanayɗi on sabu haaɗi yettina on e waɗugol oɗo zina ila e ndaarugol ɓeɗo sonnaɓe janamɓe e ndaarugol ɓeɗo worɓe janamɓe e ɓooragol ɓeɗo sonnaɓe janamɓe ka yaasi kañumma e weddodugol gorko janano e sonnajo janano e jillondirgol gorko janano kañumma e sonnajo janano ɗiɗo fof ko piiji ɗi tawata ko yettinayɗi neɗɗanke on e waɗugol oɗo zina allahu azza wa jalla o wi wata on ɓatto oɗo zina allahu tabaraka wa ta'ala si wiima wata ɓatto an ono jiyano makko a nanali ndeɗon haɗore makko kanko allah a ari ha a ɓattike a hattali ɗum kadi a ari ha a feƴƴiti a waɗi konko kanko allahu jalla wa ala o wi'umaɗo wonde wata ɓatto ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko mawde immorde ka maɗa ko fewtinda e makko kanko allahu jalla wa ala ko hanuɗa taskade allahu wi innahu kana fahishatan wa sa'a sabila o wi hande dey ko wiyeteɗo jeeno ko wiyete zina ɗum ɗo dey laatike ko bakkatu ñidduɗo ko hunde nde tawata ko hunde ñolde ko hunde nde tawata kadi nde boni laawol
allahu jalla wa ala o wi aya goo qul lilmuminina yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum o wi aynelaaɗo alayhi salatu wassalam ma kamɓe ɗo worɓe ɓe tawata ɓe gomɗini ko goonga ma kamɓe wonde yoɓe hippuɗeɗo gite maɓɓe yoɓe hippuɗeɗo gite maɓɓe ko ko harmani ɓe wata ɓe ndaaruɓe ɗo sonnaɓe jananɓe wata ɓe leppo ɓeɗo sonnaɓe jananɓe allahu azza wa jalla o wi wa yahfadu furujahum yoɓe reenu kadi ɗiɗo farjuji maɓɓe se ndaari ɗo kanko allahu azza wa jal ko atti o haɗude reenugol farjuji ɗin kanko tabaraka wa ta'ala ko atti haɗude aya on ko konko wonata sabu ha farju on ronke reenede ɗum woni itlaqul basar ala almuharramat wellitugol gite ɗen e ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji harminaɗi jomi menen tabaraka wa ta'ala o wiyoɓe reenu farjuji maɓɓe ɗin reenugol farjuji ɗin imamul qurtubi ɓe maki alayhi rahmatullah ay yahfaduha min annadari ilayha wa min azzina ko yoɓe reenu farjuji maɓɓe ɗin hara ɓe feññinaali ɗi kakkene mo duwa kadi yiwde yi'aɗi ko yoɓe reenu ɗi kadi hara ɓe warraali ɗi zina yomi menen tabaraka wa ta'ala o wi kanko allahu jalla wa ala wonde ko waɗugol ɗum ɗon azka lahum ko ɗum woni ko laaɓani ɓe ko ɗum woni ko laɓɓinta ɓe si tawi hawriɓe woni yimɓe ɓe tawata ko yimɓe hippuɓe gite maɓɓe ɗen ɓe reeni farjuji maɓɓe ɗin ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko laaɓande ɓe ko hunde nde tawata kadi ko laɓɓinayde ɓe allahu wi non innuɓe inna allaha khabirun bima yasna'un allahu azza wa jalla no humpiti non ko ɓe woni e gollude si tawi hiɓe suudade ɓe waɗa oɗo zina ɓe faamina ka yaasi yeeso yimɓe ɓe wonde hiɓe feewi aray ko yimɓe ɓen ɓe woni e suudade wona kanko allah allahu azza wa jalla wi yastahfuna min annasi wala yastahfuna min allah o wi hiɓe suudade yimɓe ɓen ɓe suuɗo ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko mawɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo geɗalɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo bandiraɓe maɓɓe e kawtalɓe maɓɓe ɓe yaaɓe waɗa zina walla ɓe suuɗo modiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo geɗalɓe maɓɓe ɓe suuɗo bandiraɓe e kawtal ɓe yaaɓe waɗa zina kono wala yastahfuna min allah allahu azza wa jalla o wi kanko ɓe alamu e suuɗaɗe ko waɗi noon nde ɓe miijo taw ɗin miijoji ɓe waalida e majji kanko allahu jalla wa ala mo andi fi ɗum jomiraɗo on o fewtini kadi sifa kañum konngol ngol e ɓeeɗo sonnaɓe o wi wa qul lilmuminati yaghbudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha allahu wi ko ayi o nelaɗo ma kan sonnaɓe gomɗinɓe men kadi kamɓe kadi yoɓe hulu allahu azza wa jalla ɓe hippa gite maɓɓe ɗen hara ɓe ndaaraali ko ko harmani ɓe ndaarugol e worɓe jananɓe yoɓe hippuɗeɗo gite maɓɓe ɓe reena ɗiɗo farjuji maɓɓe ɓe reena ɗi kamɓe kadi ndaaregol hara ɓe feññinaali ɗi ka kene ɓe fitina ɓeɗo worɓe jananɓe ɓe reena ɗi kadi hara ɓe jaɓaali ɗi jonnude gorko mo tawata wona mo dagani ɗum kanko tabaraka wa taala o wi wata ɓe feññin e ɓalli maɓɓe ɗin si wona ko feeñani hoore muɗum kon mana muɗum yoɓe suddu ɗiɗo ɓalli maɓɓe ɗi denndangal majji hara hay e hunde ɓe feññinaali ko tawata fitina e ɓeɗo worɓe jananɓe konko tawata ko feeñan ɗum hoore muɗum karmokoɓe go maaki wona oɗo sahabajo tedduɗo woni abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ɓe maami ko coñci wonɗi ɗin ka kene karmokoɓe go maaki wonde ko faana e muɗum o sonnajo on e nder ko o yahata kon si tawi henndu yalti dirni coñci makko ɗin seeɗa walla o woni e diwgol foosewol goɗɗum yaltiti e makko ko ɗum ɗon woni ko allah tabaraka wa ta'ala o wiɗonimo yaafi kanko allahu jalla wa ala o ɓanginani en wonde ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe tawata gomɗinal maɓɓe ngal timmi ɓe tawata ɓen kamɓe gomɗinal maɓɓe ngal hatti e sellude ngal timmi allahu ɓanginani en wonde ɓeɗo ɓe wattako ko wiyete zina ɓeɗo kamɓe hiɓe woɗɗiti oɗo bakkatu ñidduɗo ɓeɗo kamɓe hiɓe woppiti oɗo bone tikkinowo mo kanko allah allahu sifiɓe ka suratul mu'minun o wi walladina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul aadun joni mi wi wonde ɓeɗo de ɓe tawata ko gomɗinɓe men e hino ɗo kadi sifaji ɗi ɓe andira ko ɓen ɓe tawata kamɓe farjuji maɓɓe ɗin hiɓe reeni ɗi worɓe maɓɓe e rewɓe maɓɓe no reeni ɗum goɗɗo yiyata ɗum mo tawatanamo dagani fadlan non on ɗon hendo ɗum ɗon o huntira ɗum haaju makko
الله إلا على ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم siwana e ɓeeɗo sonnaaɓe maɓɓe ɓe jombiri dewgal sunna e faridma ma ɓeeɗo horɓe maɓɓe ɓe tawata ko pellet koye laawol sharia ɓe henndoriɓe ɓe woni horɓe maɓɓe allahu wi e ɓen ɗon ɓe felnaaki few ko waɗi ko ka daganiiɓe kono faman ibtaga wara'a dhalik kanko joomiraaɗo o wi kala neɗɗo mo tawata ko ɗaɓɓuɗo ko wonaa ɗum ɗum nokku kaw itta tuuyo makko on kanko neɗɗo on allahu wi fa ulaika humul aadun ko ɓeeɗo woni yimɓe jaggituɓe keeri joomiraaɗo on ko ɓeeɗo woni yimɓe ɓe allahu keerani ɓe dari ɓe tewi pasɓe yawti ɗin jooni melle wi inna allaha la yuhibbu lmu'tadin allahu wi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata o keeranayɓe haa gasa ɓe tewo pasɓe jaggita ɗiɗo keeri makko haray kanko allahu o yiɗaa ɓeeɗo dey ɓeeɗo ko yimɓe ɓe tawata kanko allahu jalla wa ala o yiɗaaɓe allahu subhanahu wa ta'ala e aya goo ka o sifoto ɓeeɗo jiyaaɓe makko ɓe tawata ko ibadurrahman jiyaaɓe ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o hertinani hoore makko o laɓɓini o wiino jiya e maɓɓen walladina men ɓe tawata la yad'una ma allahi ilahan akhar ɓeeɗo ɓe tawata ɓe shirkanta allahu tabaraka wa ta'ala wala yaqtuluna annafsa allati harrama allahu illa bilhaq ɓe warata kadi wonki ki tawata ko ki allahu jalla wa ala harmini waregol siwana hara ko laawol ngol sharia diina kan jonniri ɓe waɗugol ɗum kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wala yasnun o wi ɓe zinata kadi few kamɓe ko wiyete zina kon ɓe memata ɗum ɗon ɓeeɗo wiyeteɓe ibadurrahman ɓeeɗo ɓe allahu azza wa jalla o nodditiri almu'minun o holli wonde gomɗinal maɓɓe ngal no timmi ɓeeɗo kamɓe ko wiyete zina kon hiɓe woɗɗiti ɗum hattirde woɗɗitagol bal joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde oɗo fahishatu zina ɗum ɗo ko noddandu iblisu alayhi la'na ko jiya ɗum e yamiraɗi makko kanko iblis allahu wi wala tattabi'u khutuwati shaytan wata on jokku laawi oɗo sheytane wata on jokku laawi ɗi o woni on e settanne wallo innahu lakum aduwwun mubin oɗo sheytane wonande on ko o gaño mo tawata ko ɓanginɗo ngaygu allahu wi innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun o wi iblisu alayhi la'na ko yamirta on mukko ko wonata sabu ha joomi mo yiɗa on o yamirta on few ko wonata sabu ha ɓattoɗo joomi mo o yamirta on few ko wonata sabu ha naton aljanna ko o yamirta on bis-su'i ko bone wal fahsha kañumma e ko wiyete ɗiɗo piiji ɗi tata ko piiji ñidduɗi tawi no jeeya e dow majji no jeeya e ko ɓuri mawnude e majji ko wiyete ɗon azzina ɗum ɗo ko noddandu iblis ko yami hoore makko kanko iblisu alayhi la'na ibadallah inna zina la yusabbibu da'fa al-imani wa qillatah fa fi as-sahihayn an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وعنه أيضا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني كما يسبب كثرة الأمراض وحلول عذاب الله جل وعلا وغضبه فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني رحمه الله وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته متفق على صحته ono yo jiyaɓe allah ande koko wiyeteɗo jeeno
oɗo bakkatu mo tawata o saakike e ndiɗo leydi meɗen oɗo bakkatu mo tawata hande no fandi e galle ɗe natata tawa waɗɗitiɗo ɗum ɗo ala ton ɗum ɗo no sabimbina lo'ugol gomɗinal neɗɗo on no sabimbina fandugol ɗuytagol gomɗinal makko ngal ari ka sellude ɗiɗi woni ka sellude Bukhari e ka sellude Muslim hadisa ittaro e Abu Hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki wonde nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ɓe maaki neɗɗo zinata sanga nde o zinata tawa gomɗinal makko ngal ko gomɗinal timmungal sanga ka o zinata ɗon taway ko gomɗinal jasungal o jogiti gomɗinal ngal tawata ko ɗuytingal wiye maɓɓe kadi kamɓe Abu Hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu maaki si tawi jiyaɗo zini sanga ka woni e zinude ɗon ngal ɗo gomɗinal yaltayi e makko kanko neɗɗo on ngal wonta sengo dow makko ngal wahawa ɗowɗi e dow makko tuma nde kanko neɗɗo on o ɓori e zina on o gaynide e zina o few on saati gomɗinal ngal hutto e makko ta ko gomɗinal jaasungal gomɗinal ngal tawata ko ɗuytingal oɗo ko hadise mo imam Abu Dawuda ɓe filli e imamu Tirmidi Cheikhul Albani ɓe sellini mo ko wana non ono zina himo sabimbina kadi ɗuɗugol ñabbeeli ɗi tawata ko ñabbeeli ɗi aramɓe ɓen andano ñabbeeli ɗi baabiraɓe ɓen e neniraɓe e soriraɓe e patiraɓe ko ɓe andano no sabimbina kadi tippagol lette Allahu tabaraka wa taala e tikkere makko e dow yimɓe ari e hadise mo tawata ko lettare Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde nelaɗo Allahu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha ɓe maaki ono zina o feeñata e yimɓe few haa ɓe feññinamo ka kene joni tawa ɓe suuɗali mo sifan woniri noon ka meɗen hannde tawa cuuɗi muɗum no e kene ɗen pettan rewɓe yeyitotoɓe ɓen no saadi hoore muɗum ka laawi e kene pettan ko wona noon ɓeeɗo sukaaɓe e hoore muɗum walla ɓeeɗo waɗayɓe zina ɓe yahay ɓe ɓaaroda e jiwɓe ka kuuruji tawa ɗum no koye sera laawi bal woɓɓe goo rendez-vous ji maɓɓe ɗin ko ka ɓaawo juulirɗe Allahu azza wa jal woɓɓe rendez-vous ji maɓɓe ɗin ka ɓaawo berɗe ka tawata ɗum si ɓe maayi ko ɗon woni ko ɓe surroyte ma hay sina ɗon ɓe surroya ko e sifa on nokku ɗon woni ko ɓe surroyte ko ɗon ɓe noddinirta kamɓe e jiwɓe ɓe waɗa piiji ko ɓe watta ko anndanna hoore maɗa jomiraɗo on tabaraka wa taala o yiɗa ɗum ɗon kanko Allah azza wa jalla o wela o wona noon kañum zina on feeñi haa tawi a yiyay suka no adda jiwo ka maɓɓe tawa biro makko no e nder galle ɗen baaɓen makko no e nder galle ɗen jiwo mo tawata dewgal meeɗa ka humede hakkunde maɓɓe ɓe wona ɗon ñallal ngal peetu ɓe wona ɗon jemma on peetu bar rubbama no heewi ka jiwo watta ɗon balɗe ɗiɗi balɗe tati tawa ben makko no rentino deƴƴi biro makko no rentino deƴƴi nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam si zina wa'ini e yimɓe ɓe maki fasha fihimu ta'unu ko ko wiyete muusureedu ñabbeeli ɗi tawata ko fawaydi neɗɗo dogugol kañumma e tuutugol tawa ko ñabbeeli kadi yaawayɗi wongol sabu haa neɗɗo o maaya ɗiɗo ɗi saakoto e maɓɓe sifa no yirlane noon ebola en sifa ko ko wiyete choléra en sifa o fièvre typhoïde e ko nandi e sifa ɗin peeji wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw ɓe maki e ñabbeeli goo kadi ɗi tawata ɗin ɗon hari baabiraaɓe maɓɓe aranɓe ɓen ɓen no anndano ɗum ko ñabbeeli jelu hannde saaki e yimɓe ɓen tawi ɗiɗo ɓeeɗo maamiraaɓe ɓen anndano so ndaari wona gastrique kañum may ulcére ɗiɗo ko piiji ɗi tawata hari baabiraaɓe meɗen soriraaɓe men aranɓe ɓe anndano ɗin ñabbeeli si tawi en ndaari tension ɓe anndano ɗum so ndaari diabete ɓeeɗo ɓe anndano ɗum so ndaari cancer ɓeeɗo ɓe anndano ɗum so ndaari sida ɓeeɗo ko ñabbeeli ɗi tawata hari ɓe anndano si neɗɗo on himo jiɓi anndude ko honɗum woni sabu on e hino jaabawol nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wonde illa fasha fihim at-ta'unu wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw hadise on ko imam ibn majah imam al-hakim fillimo cheikh al-albani ɓe sellinimo ka sahihu at-targhib wa at-tarhib lil-mundhiri ari kadi hadise ittare abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde nelaano allahu sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki idha dhahara az-zina war-riba fi qarya si tawi ko wiyete zina kon kañumma e riba ɗum ari e feeñude e yimɓe e saare nde ɓe woni e muɗum ɓe maaki haray faqad ahallu bi anfusihim adab Allah haray ɓen ɗon nde ɓe tippini e hoore maɓɓe lette Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen
kañum may tikkere makko nden kanko Allah naren oɗo riba ko saaki hannde kono kelu jel wiyata tawa ko keesi ɗiɗi andanɗa hoore mana ko a waway ɗettude 100 million ara jonnitiraɓe 110 million maɗum yaha ɗetta 10 million jonnitaɓe 11 million maka devise e hoore muɗum noone no ɓe sensirta tawa ko wiyete ko yadan bi yadin ko hunde nde tawata ko pottinande waɗaka sera to ɗum no saaki hattirde sakagol hannde banque ji ɗi zina on kan ɗum ɗo wowlatake yo ni en cuuɗiɗi rentuɗen ɗin ka kene nelaɗon noon ɓe maki alayhi salatu wassalam kala yimɓe ɓe tawata ɗiɗoɗi ɗi feeñi e maɓɓe ara ɓe tippini e hoore maɓɓe lette allahu tabaraka wa taala ɗe rawahu tabarani walhakim wa sahahahu lalbaniyu ittama kadi yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓe maaki nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ya ummata muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ono yo mofte muhammad ande dey ala hay e gooto mo tawata no hiri tawa no metta mo nde o yi'ata jiyaɗo makko no waɗa zina walla nde o yi'ata korɗo makko no waɗa zina ha hewtiti allahu tabaraka wa taala allahu si yi jiyaɗo makko no waɗa zina ma o yi'i korɗo makko no waɗa zina ɗum ɗo ko hunde nde tawata kanko allahu mo hirana nde moƴƴa ko hunde nde tawata kanko allahu subhanahu wa taala ɗum ɗo ko hunde tikkinayde mo kanko allahu jalla wa ala oɗo waɗi si tawi no haani ka yimɓe ɓen ɓe rento e oɗo zina hattirde rentagol haɗidiren oɗo zina hattirde haɗidirgol toroɗen allahu jalla wa ala yo mulangen ɗum aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri almuslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'a innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الزاني الذي تزني استمع هذه الأسئلة ثم أجب عليها فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا منه قريبا فجلس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله يتي الله تبارك وتعالى en du'ani kenelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeeso ɗum ko ayyo neɗɗo mo tawata ko a annduɗo wonde pellet nini ko a wonɗo wadde oɗo zina nini ko a ɓornodirɗo e oɗo bakkatu wiyeteɗo zina haray e hinoɗo lande ɗe tawata ko lande fewtinane e maɗa haray jaaboɗeɗo lande hakkunde maɗa e wonki maɗa kin hakkunde ma e joomi maɗa tabaraka wa ta'ala ɗulle ko hadise mo tawata ko ittaɗo yoɗo sahabajo tedduɗo abu umamata albahili radiyallahu anhu ɓe maaki ñande goo suka goo o warno ka melano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suka mo tawata ko sagata ɓa o hewti o fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi ya rasulallahi idhalli bizina
kono yo nelaɓe allah newina nelan mi waɗa zina bimana tora nelan allah tabaraka wa taala min ko innete zina kon harasi mi waɗi ɗum o nangitirtalan kanko allahu jalla wa ala ɓa oɗo suka o wowli ɗum ha gasi yeso ɗum sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe fewtimo ɓe aybinimo moƴƴa ɓe ñaɗanimo moƴƴa on sati kamɓe ɓeɗo sahabaɓe ɓa ɓe haynike ɗum ɗo ɓe wimo ko hondu wiwɗa tawi ɗum ɗo ko e laawol ñaɗangol mo e mawningol ko o wowli kon ɓaɓe maki ɗum ha gasi nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe ɓe noddi suka on ɓe maki ɓattolan o ɓattiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ha o ɓaɗiɓe o ari o jooɗi takko maɓɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe landimo ɗeɗo lande mawɗe ɗeɗo ko lande ɗe tawata wona oɗo tu woni ko fewtina ɗeɗo lande neɗɗo kala neɗɗo no fewtina ɗeɗo lande fiyo ndaari moƴƴa ko ko woni wadde ɗo e zina si tawi ko hunde yeɗɗunde ni e si tawi wona hunde yeɗɗunde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanimo atuhibbuhu li ummik ene hiɗa yiɗani zina on biromaji bimɓe maɓen no welama nde yiyata goɗɗo goo no ara o wadda e maɓɓe ko ko wiyete jeeno sukan o wi la wallah o wi o on wondiri allahu tabaraka wa taala jaalani llahu fadak o wi mi toriki allahu yo waɗan sottarima mana munduɗo ko konguɗi ɗi kamɓe arabuɓɓe ɓe yewtinirta hakkunde maɓɓe neɗɗo no wowlana ɗum ɗon neɗɗo mo tawata komo o teddini neɗɗo mo o hittini o satinelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani o awa walannasu yuhibbunahu li ummahatihim haray andu wano woniri no ganga yiɗayo biro ma waɗu zina a yiɗayo gorko goo aru wadda e maɓɓe jeeno ko wana noon kadi yimɓe ɓen hay gooto yiɗayo biro makko waɗe zina hay gooto e maɓɓe yiɗayo goɗɗo aru wadda e biro muɗum jeeno ɓe maki mi lando ma kadi hiɗa yiɗani ɗum ɓiɗɗo ma jiwo mo jibinɗa yaltuɗo e keeci maɗa hiɗa yiɗi ndeyata ɓiɗɗo ma jiwo worɓe jananɓe no arana oɗo ɓe wadda e makko zina tawa suuɗakima pelletiɓe waddude e makko jeeno suka o wi la wallahi ya rasulallahi jaalani llahu fadak o wi mi wondiri allahu on ɗum ɗon ko hunde nde tawata mi yiɗa few kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki awa walannasu yuhibbunahu li banatihim wano añiranna noon ɗum ɗo ɓiɗɗo maɗa jiwo on yimɓe ɓen kadi hay gooto yiɗata yo ɓiɗɗo makko jiwo won waɗowo jeeno yo ɓiɗɗo makko jiwo worɓe aran on ɓe yaaɓe wadda e makko jeeno nelaɗo on landitimo ɓe maki afatuhibbuhu li uftik ene bandirawo ma mo hawtuɗa nene e baaba walla mo hawtuɗa nene ma mo hawtuɗa baaba mo wonduɗa ƴiƴan gotan no welama ndeyiyata suka no ara takko ka ɓawo kurmoɗo o habbo oɗo ɓorno coñci ɗi tawata ko coñci bonki o ƴawiday oɗo nalamo ka suudu muɗum ɓe wadda oɗo bone no weltinama oɗo suka o wi la wallahi ya rasulallahi jaalani llahu fada nelanon maki alayhi salatu wassalam walannasu yuhibbunahu li akhawatihim awa yimɓe men kadi goto e maɓɓe yiɗana ɗum bandiraɓe muɗum men ɓe maki afatuhibbuhu li ammatik hiɗa yiɗani ɗum no yaye maɗa kanko suka on o jaabi sifa ko jaabi kongo wi wallahi mi yiɗaɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki awa goto kadi yiɗana ɗum yaye muɗum ɓe landitimo ɓe maki afatuhibbuhu li halatik e hiɗa yiɗani ɗum nene ma mawɗo ma nene ma tosoko o wi la wallahi ya rasulallahi jaalani llahu fada ɓe maki awa walannasu yuhibbunahu li halatihim yimɓe ɓen kadi hay goto e maɓɓe yiɗana ɗum ɗon nene mum tosoko ma nene mum mawɗo jon noon kala jiwo mo waddata e mum zina ko imma o wona ɓiɗɗo goɗɗo ma o wona nene goɗɗo ma o wona bandirawo goɗɗo ma o wona yaaye goɗɗo ma o wona nene tosoko goɗɗo walla nene makko mawɗo kono kanko on ɗon jiwo o yewata gotel e ɗiɗo pi jon noon si tawi ko gonga a yiɗana ɗum ɓe maɗa ɓen ko fi honɗum waɗata ɗum e yimɓe luttuɓe ɓen kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓaɓe landike mo ɗum ɗo o jaabike on sati ɓe ɗetti sooke o maɓɓe teddungo gon ɓe fawi e makko ɓe maaki allahumma gfir zamba allahu mi torike ma yaafano o bakkatu ko o waɗi ko yeru jeenoji ɗi o waɗi ɗi yaafo mo ɗum ɗon si tawi o waɗi walla yaafoɗamo ko ko waɗi o landiɗo wa tahhir qalba laɓɓin ɓernde makko nen itta faale oɗo jeeno e ɓernde makko nen few wa hassin farjahu hiwanmo kadi farju makko hara o waɗirali oɗo farju ko harmi ɓe maki wonde ma nelaɗo alayhi salatu wassalam du'anike mo ɗum no woogila nenñan nen kanko suka on o yiltitaki hande kadi e koko wiyete zina
bale riwaya goɓe maaki suka on tigi wi wonde mi yaltano fewdo mi arayno ka nelaɗo alayhi salatu wassalam hari zina no jeeya e bakkatuji ɓurayɗi law welde ono ɓaɓe waɗani lan oɗo duwa ɗo yo mi yaltuɗon tawi mi ala bakkatu ɓurowo lam mettude hewtiti ko wiyete kon zina oɗo waɗi neɗɗo jarriborano zina e hino du'a mo o du'anto hoore makko e hino du'a kadi neɗɗo jarriboraɗo zina ko du'ante allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjah ko woni duwanade hoorema allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji ɗum ɗo na yawgol mbileyagal ɓe windanamo nasele ɗe loototonmo wona yawgol mbileyagal ɓe windanamo talkiɗi ɓornotonmo ɗum ɗo nafatamo hay e hunde waɗi noon o luttude ka zina no ɓuri moƴƴude o yaltindemo ka islam o luttidude e zina o tawa ko o julɗo o yaltali ka diina makko no ɓuri moƴƴude edi on jonnoydemo ko yaltintamo ka diina makko o wonta neɗɗo keefeer ɗi fof majji ko boneeji kono koyon eto hara o ɓoroday e majji ɗi dendanigal majji aray ande no jeeya e ko ɓuri mawnude e ko tindinta mawnugol kañumma e hulɓinagol oɗo zina tawde allahu tabaraka wa taala jaala haddahu ashadda alhududi fi dunya o waɗi hiddu kañum oɗo zina kañum ɓuri mawnude e hidduji ɗin ɗi dendangal majji ko goɗɗo bonnata ka hoore leydi ɗo o fawe hiddu ko waɗi noon kanko tabaraka wa taala o waɗi neɗɗo on si tawi ko célibataire jo mo tawata o jombali walla o jombaka si o waɗi zina joni menen tabaraka wa taala o yamiri koyo on ɗon focce loyru temedere laamu ngun no fawa ɗum ɗo loyru temedere tawa kadi foccande nden wona foccande yurmede woni ko o foccira koyo foccande tiiɗunde tawa piyowo on koyo naaɗo ha leynalki makko ɗi yi'e on sati o tippina noon e hoore kañum neɗɗo on ha timma laaɓiji temedere si tawile hawri ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo waɗɗo zina hara ko o jombuɗo ma ko o jombaɗo foti noon mo wondi e moodi makko walla o wonna e moodi makko foti moodi makko maayi ma moodi makko maaya foti ɗengu makko maayi ma maaya foti ɓe serti ma ɓe sertali yo taw tun o waɗi dewgal nde wootere hay si tawi joni wona e dewgal o jeeya kono o waɗi dewgal nde wootere oɗo koyo fiɗe kaaƴe ha o maaya jomi menen tabaraka wa taala ko ɗum ɗo woni ko o waɗi bal karmokoɓe go yaari wonde koyo focce taw loyru temedere si ɗum non gasi on sati noon gayka kan ase o ire ɗon kanko neɗɗon ha ka keeci makko o buge kaaje ha o maaya ko bakkatu hombo anduɗen goɗɗo no waɗireni ka hoore leydi sina zina ala haymo wari goɗɗo o warete kono nani o warirte oɗo noon sharia ko sharia mo tawata hay mummunteji goo no jogiti sharia on kaburure mummunteji goo no jogiti kañum sharia on kaburu no wari hadise wonɗo ka sahihul bukhari hadise ittaɗo amr bun maymun al audi rahimahullah ɓe maki ra'aytu fil jahiliyati qirdan zana bi qirdatin fajtama'a al qurudu farajamuhuma hatta mata ɓe maki min fewndo mi wonno kam majjere ko attimi famude islam ñande goo mi yi'uno kedoru goo no zini kedoru ndu tawata ko kedoru deyru bi mana gordu kañum may deyru no waddi zina ka borure ɓami hayni ke ɗum noon kedoji luttuɗi ɗin kandi kadi ɗi yi'i ɗum ɗon ɗi ari kandi kedoji luttuɗi ɗin ɗi mooɓi ɗin kedoji ɗiɗi waɗɗi zina ɗon haa gasi ɗi fiɗi ɗi kaaje haa ɗi maayi ɗum ɗo na mummunte ni ko mummunte ni hadise on no ka sahihul bukhari ono eɗen iɗen mari muskila mo tawata ko muskila moolanaɗo mo haanude wattude ili e muɗum hannde a yiyayɗo ONG ji dolle tawa ko ONG ji wonɗi darade tabintina ko innete zina tana on fof ko wigol droit de l'homme on fof koyo neɗɗo acce o waɗa kala ko o faala e hoore leydi ndi ɗum no ay gasude allah azza wa jalla taguɗo yimɓe ɓen o wi a yahsabu l insanu an yutraka suda e neɗɗo sikku o accirte ni tun tawa la yu'mar wala yunha joni yo juɓɓen ɓorno kala ko ɓe faala ɗum ɗo no yalti ko yo wiye wonde ko liberté droit de l'homme yo jiwo ɓorno kala ko o faala ɓornade ka yaasi e hoore ɗum noon kala mani gorko mo tawata tuuyo mum ƴawi haa tiiɗi yani e hoore makko oɗo ko yo nange o wiye o waɗi viol kanko neɗɗo o kondane neɗɗo ya nangu golle ɗen hari ndaara sabu majje on taw jomi menen tabaraka wa taala kanko ko haɗi taw ko ɗiɗo piiji ɗi tawata ko yottinayɗi e zina si kanko allah jalla wa ala o haɗi non ono zina kono hannde ko jelo e jom galle ɓe anndi ɓiɓɓe muɗum no yaltude waɗa oɗo bone
bal woɓɓe goo ɓiɓɓe muɗum ɓe ngala ha yaltude addoyay woni ka nder galle muɗum waɗa kono tawa hiɓe woni ɗon sonsoli wi ala immade fii ɗum coongi ala dertude fii ɗum no hejja ɗon ella ala ko ñande allahu faamini on ɗon ɓiɗɗo diina o faami kaaɗo diina o wi jooni hey o memataɗin piiji o watta shirko o watta bida o sunna nelano alayhi salatu wassalam o gollirta ko on tuma reniyoji noon bolonda fuɗɗete joɗɗinede fii makko inne menen ɓe gandano ɗum ka leñol amen ɗo ko buumuɗa ngo yeeso ma menen ɗum alaka flawa amen mawɓe amen ɓe gandiraka ɗum zina on kam mawɓe mon ɓe no andiraɗum o meesi ka hoore mawɓe mon ɓe no andiraɗum o ɓorodi ko ɓe jiwɓe woni e soccade mawɓe no andiraɗum ɗi peɗali ɗi ɓe waɗi a wiyay buuto mawɓe no andiraɗum ɗonno fof mawɓe gandiraka kono ha hande goɗɗo heɓali ɓiɗɗo zina bolonda joɗɗini reni o fii makko ko goɗɗo jokki sunna bolonda joɗɗini reni o fii makko ila ayna nadhab honto fokkituɗe honto fokkituɗe ha hande min mi yaali ɗum ka inna oɗo suka o heɓini goɗɗo joni bolonda o yo joɗɗorini o fii makko ko ɓe o fawe alamani ko ɓe kanko suka on o fawe hono wiyete ambargo jiwo e hoore muɗum o waɗiri ni e ni e ni ko ɓe o fawe ɗum nanatake ko si tawi on tigi ɗetti sonnaje makko o ɓornimo coñci diina kanko tigi e ɓorniki coñci diina o ɓorondiri e ɗiɗo boneji o wi shirku e biɗa o watta yonimo deftere allahu ndewi sunna nelano alayhi salatu wassalam tanaji ɗin ko on tumaɗi men minoto aray hulen joomi menen tabaraka wa taala annen o aduna mo wonnen e mum ko seeɗa woneten ɗo ko hoɓɓe lontiɗen ɗo ɓe yeyi woɓɓe goo kadi ara e lonto en hulen joomi menen tabaraka wa taala ara heno ɗo yoga e piiji ɗi tawata ko wondi sabu ha oɗo zina o jaali e oɗo zaman meɗen e yeññataɗi en jantotoɗi tun inchallah azza wa jal ara non ɗum ko adamu tarbiyati l auladi attarbiyata l islamia ko wasegol ne'ugol ɓeeɗo mawɓe geɗal ɓe maɓɓe ɓen needi islam wanno hannde needi ndin fof accirama yahude e nasara jama o wiya ko nange yaltuge wo liilante haray tigi tigi on hannde geɗal ɓe maɗa men ko ya accu ko ɓe accaɓe foofa ko ɓe accaɓe fonto sharia dina wiyali ya ɓiƴuɓe kono fewnuɓe hoore laawol ngol yeru embere ko wawɗa ko hannde jongalleɓe ɗuuɗuɓe no woodi ɓe faggay woni ɓe ne'ata ko waɗi faggugol no woodi ne'ugol no woodi faggugol a jonnaymo o ñaama o yara a jonnaymo o ɓorno kono ɗum ɗo wattake ɗum ɗo watte ko njelo woni hannde ɓe tefata ɓiɓɓe maɓɓe yehi duɗal ma yahaali woɓɓe déjà ɓiɓɓe mum ala hay e duɗe ko njelo woni hannde tefata ɓiɗɗo mum juuli ma juulaali haaju mum ala ɗum ɗo ko hunde arane hunde limmere nden ko tabarruju nisai wa taharrihinna amama arrijali l ajanib ɗum woni ɓooragol ɓeeɗo sonnaɓe yalta ka yaasi hannde yeeso ɓeeɗo worɓe janamɓe ndaare jama julɓe ko honno hannde jiwɓe julɓe woniri e yaasi on tawi noon nden ɗon nawnaare raaɓi jooni hay yummiraaɓe ayyay ɗo nenejo mo tawata ko marɗo ɓiɓɓe janɗuɓe tawa hay jooni o waɗay pantalon o yalta ka yaasi tawa hay jooni o waɗay zippo o yalta ka yaasi hay jooni o wujoto produit hay jooni o waɗay mèche o yalta ka yaasi fadlan noon jiwɓen kam ɗum noon hannde ko itti e sikke kala mo yiwɗa sinamo allah tabaraka wa taala faaɓi ɓornateeri makko nin a suusata ɓantude yiitere ndaarama ndo ko hunde jaali nde ɓeeɗole ɓurɓe ɗuɗude ɓen sen naani en tawi ko e galle diina dow wooɓe yalti tawa alaji en no toon hajje en no toon ko yeeso ɓen ɓe yalti aya jiwo hannde no waɗa koolam o turo yeeso baaben makko ɗum wiyamo fus o waɗa koolam o turo yeeso banndiraaɓe makko ɓe wiyamo fus baaben o wiyata goɗɗum banndiraawo o wiyata goɗɗum nene on no mantora jiwam on curbi hewti ka o heɓa moodi ɓaaray ko waɗugol mo mananko ɓe ndaara so tawi ɓe heɓay wonɗo gaɗa to tammum ɗum ko itlaqul basari ala al muharramat ko wellitugol gite ɗen e ɗiɗo piiji harmum wonon neɗɗanke si tawi o reenaali yiitere makko nden o wi kala ko feƴƴi yeeso makko o ndaaray ɗum ɗo fawa heɓernde makko nden nde memmino ima ibnu qayyim ko ɗum ɓe maaki ida atlaqa al insanu basarahu atlaqa al qalbu iradata wa ida gabba al insanu basarahu gabba al qalbu iradatahu ɓe maaki si tawi neɗɗo welliti gite makko ɗen ɓernde nden kadi ɗaɓɓitay jooni ko nde faalaako si tawi noon a hippi gite maɗe ɓernde nden hippay ko non woni kono noon koko ndaaroɗa wo deesino toon tiiro foto ara jooɗo ka ɓernde ma nde watta miijitaade oɗo duwaka ma laawaade kasi faɗi piiji yartata hannde kadi giɗe haqqille maɗa tammum ɗum ko alhalwatu bayna al ajnabiyin wal ajnabiyati biduni mahram ko konko wiyete weddodugol worɓe janamɓe e rewɓe janamɓe hara huma haram ala
ɗum ɗo noon hannde hay rewɓe bumiɓe pi watti wadde ɗum jooɗoɗo tenko e hoore taxiru moto ɓaawo gorko janam ɓe nangal ngal ɓe yaha sa min min wenama saako on no hakkunde amen saako on no hakkunde mum kono tana on fof koyo nangu embrayage makko walla o yaaba fere ɗum ɗo ko tana hulɓiniɗo ni karamo koɓɓen ɓe maaki wona cheikh amro ɓe maaki ɗum al misri hafidahullah ɓe maaki taxi moto no harmiri sabu piiji ɗiɗi na hunde wotere hunde aranere nden ko sabu memondirgol gorko janano e sonnajo janam hunde ɗimmere nden ko sabu tawde kamɓe ɗiɗo ka hoore machine ɗon sharia no kontiɓe ko ɓe weddoduɓe ko waɗi ko honɗum islam wiyata weddodugol na yo wonu e nokku ka gooto renta on ko yo wonu e nokku ka wawoto yewtude yewtereji ta gooto nanata ko njelo taxi moto njatori ka hoore taxi ji muɗum njel ɗum ɗo no holɓini aray koko wiyete weddodugol worɓe janamɓe rewɓe janamɓe ko tana ɗo kadi lekkolɓe ɓe mbuyi waɗede bakke breve e ko nandi e muɗum men révisa e woni jiwogimmo to ara haka makko tableau yaltata ka yaasi dey tableau nga nder chambre wonta ko toon ɓe révisata sifon si ɓuɓɓinte ɓuɓɓine kadi na fof pooti ko ɓuɓɓinirte sifon fof ko nder toon natta non ko muskila molnaɗo ko ɗon ɓe janngata ha jangge e hoore maɓɓe sabu hikkuɗo ɗon on ko al ihtilatu bayna arrijali wannisa ko koko wiyete jillondirgol hakkunde rewɓe ɓen e worɓe ɓen nanen ka juulirɗe allah tabaraka wa taala kanko o waɗi ko ɓuri moƴƴude e saffeji worɓe ɓen ko wonɗi yeeso ɗin ko ɓuri bonde ko hikkiɗi e rewɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude e saffeji rewɓen ko wonɗi ɓaawo ɗin ko ɓuri bonde ko wonɗi yeeso ɗin ɗum ɗo kaka juulirɗe ndanen ɗo moƴƴa kono gonko on pottori sonnajo o wo ɓuri moƴƴirde enen noon yahude e nasara ari hannde ɓe joɗɗini ka haqqille meɗen wosi innama gorko e debbo nayo wonu nokku gootu haray ko marginalise ugol rewɓe jama on jogiti ɗum ɗon hannde ɓe seli kaɗo diina allahu tabaraka wa taala ko holto fokkitude alana woɓɓe nen sa salminimo ko ya anniyo ko leggal wonɗa salminde o jomba leggal ɓa sonnajo e leggal no wona gootum ɗa wawi jomboyde leggal ndara so tawi leggal ngal wuntante haaju woɓɓe aray haka dambugal juulirde ta ɓe salligi debbo no salligi gorko no salligi ɓe hiwrodira ɗon ko fatunde kaari nden o yaafoto ɓe jogodira juuɗe iya gorko no lando tanala ton tana ɓuramo wonɗon e mu on ɗon jungo ma gorko janano e jungo sonnajo janano tana ɓuraɗo ɗa hani hulde jomi ma tabaraka wa taala nelaɗo on maki alayhi salatu wassalam nde meselal ɗettetengal yuɓɓe e ɗuure goɗɗo e mum ha ngal iro nder ton ɓurimo moƴƴandeji yo feppodir yo memu sonnajo harman ɗum kono ko honto wonɗen hannde jiwɓe no fiile e yaasi ayay jiwo e gorko no daro lunnodira hannde ka tummo maakiti oya daro to pooɗa toni ɗin haaɗi ya 5 métre oya kadi waɗawa majji ɓe judduñidira ɗi ɗon ɓe nanga laawol maɓɓe jamawina ɓeeɗo no fini enen konto fokkituɗen hannde leydi wi'anondi ko leydi ndi tatere mawɓe ɓurnoɓe ɗuɗude ɓen ko julɓe bal nokkeli go ko qur'ana ñaawayno wallahi en hersoya ɓe mawɓe ɓe ñalande darngal siyen waylali o alhaali ɓe nono hulɓini aray sabu hikkuɗo ɗon on ko mushahadatu l aflami l jinsiya wal musalsalati daiya iley ko konko wiyete naarugol ɗiɗo filmuji zina ɗi tawata no jaali hannde e téléphone ji no jaali hannde e chaine ji canal ji taw chaine ji goo ko ɗum ɗon tum e ndaarugol ɗi série ji nodday ɗi faade e ko honno goɗɗo jaatorto goɗɗo hannde ko njelo joɗɗini ndaarorgi iblisa ka nder suudu mum pooɗani ɓenguure muɗum nden chaine ji ɗi tata ko terlen temedere e ko fawi rewɓen ko ɗon bonnata tan mum on fof miɗo ndaarde novela tawatana o fof ko ndaarugol ko honno ɗo goɗɗo e goɗɗo jaatondirirta ko honno giggol wonirta hakkunde maɓɓe honno goɗɗo kujinirta moodi mum haa o yaha o jaato goɗɗo ɗo ko ɗum on tigi darta novela haa maafe kon ɓeeɓa o ndaara novela haa ñiirndin suma ko nanndi sifa ɗin tigi ko novela heɓi novela na darsu ɓe yahata darsu ɓe rewtata ko deftere ene goɗɗo an o ndaarowo novela ñannde allahu lanndima ngurdam maɗa ko honto feƴƴinɗaɗa wiyama hunde wiyama joomi ko novela mi ndaara en on tuma noon anndata si tawi ɗum nafete si nafatama ara sabu sakkitoroje on ko ɗum woni attawassuu fi lwasaili ltawassuli l ijtimaiya biduni muraati lhududi lshar'iya ɗiɗo piiji ɗi tawata ko ɗi réseau sociaux ji ɗi tawata ko saakiɗi hannde sifa facebook en e instagram en e twitter en e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji yanñagol e majji neɗɗo on ukko e majji tawa tefata sharia no na yamiri ɗum ɗo walla yamira wannon dolle yimɓe hannde koye ɗiɗo facebook ji ɓe boni ko piiji jelu yiyata ka facebook ta ko harmuɗi si yiya piyu gotum dagi
ko piiji jeluyata ka Instagram tawa ko harmude si anon piiwu gotum dagi on hande ayi pay kun 5e année no sodana téléphone wi jani imo naada Facebook yi'a sonnajo mo tawata bindol si windirama holɗum tigi de wanda kangol iwri wanda kangol huccil o soda téléphone naada Facebook si goɗɗum publiama wata jangude ko photo tun o darata o tiro kadi o yakari naba nan on to fokkitude ngan alata e galle ta mawɗo on no jooɗi ɗa no connecti nene on no jooɗi to no connecti ɗikkoy koye no hakkunde mo kala no puusa on to fokkituɗen en haray hulen joomi meɗen tabaraka wa taala watten fiyakuuji meɗen ɗi moƴƴinen ɗi ko atti laawaade allahumma aizza al-islama wal-muslimin wa adilla ash-shirka wal-mushrikin wa adilla al-kufra wal-kafirin allahumma aizza al-islama wal-muslimin wa adilla ash-shirka wal-mushrikin wa adilla al-kufra wal-kafirin اللهم انصر كتابك وسنة نبيك اللهم انصر كتابك وسنة نبيك اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا وأصلح بنا اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر لنا قلوبنا وحصن لنا فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال